Wazalendo tunashinda. Sisikie mzuri. Wazalendo tunashinda. Niye njo bazalendo za mzuri, bazalendo nye ya zalendo. Tunashukuru sana na mingi na jina ya coordination. Tunashukuru sana, tunasema merci mingi na wakubwa hapa. Na niye mko naongoza Eglise Kabambi sai. Tuna surprise ya kuona batu mingi sana wengi kwa hii Eglise. Mungu anashukuru sana. Tunasikia bien ba intervenant yote banasema na ba histoire na ba témoignage. Si tuko serikali, tuko leta, tunabisikia. Tutakuwa na reunion na wakubwa, tutasumulia pale, tutaangalia mbele, tutaendelea. Basi hii massacre, carnage, Tshisekedi alifanya et puis ana continuer kufanya siku yote kuua bandugu zetu. Ba drone ziko napita, mabombe naenda, anapatia pesa ya leta, anauza ba drone kamikaze, iko naua bandugu zetu. So na sie tunasema bila nalisema mbele, hii masakre hii haitaenda tu hivi, atazilipa. Na kweli tuko nasema na jina ya bae bote banaenda na benye banaua siku yote, tutazifanya. Tuko pamoja, tutaendelea pamoja, hata tuniacha, on va pas vous laisser. On est ensemble et dans quelques jours, nous aurons une réunion avec les leaders de l'église. Comme ça, nous allons échanger, prendre des témoignages et voir comment est-ce qu'on peut résoudre certains problèmes ensemble. Et en cela, nous disons merci. Mnaweza keti kwa heshima. Basi mara moja tuende katika kipindi cha kusikia tu wimbo moja. Asante, asante. Tunazidi kuleta shukrani kwa nchi yetu ya Kongo. Tunazidi kuleta shukrani kwa jimbo letu hili la Nord Kivu. Kadiri tunavyoongozwa leo na viongozi ambao naona wanatujali. Kiukweli wanatujali. Ndio maana kwa heshima kubwa viongozi waliopo leo katikati yetu, kadiri wamekuja kuona jinsi tulivyoteswa, jinsi tulivyo uwawa, sijui nisemeje. Najua kuna neno nzuri ambalo wanakuja kuleta kama vile himizo ama jinsi ya kufariji. Kwa heshima kubwa tutakaribu yule ambaye ni muhusika ili apate kuja kukaribu wengine wote. Habari kanisa la wazalendo. Habari tena kanisa la wazalendo. Habari baraza la wazalendo. Nikisema leo naituka kwa jina la Katembo Ngalimi Julien, maire de ville wa Goma. Viongozi wa chama ya FCM23 wametutuma sababu leo tunajua ni deuxième anniversaire ya mauaji ya wazalendo hapa Goma. Ilikuwa le 30 août 2023. Na leo tuko le 30 août 2025. Ya kwanza tunasema pole
na sikukuja mimi peke, nimeshindikizwa na mkubwa prefrontal et porte-parole wa AFC 23 communication, na njoo atakuwa na nini wa kuzungumza. Ni kusema ya kwanza tunasema pole. Ile siku kisi mtangulizi amesema hapa ilikuwa kilio kwetu. Hii gouvernement responsable yenye inapaswa chunga raia na mali yake imeua watu hapa Goma ndani ya baraza ya wazalendo. Machozi, watu walikufa wengi, walificha watu walikufa wengi, wa baba, wa mama, watoto. Tunasema tena pole. Vile vile tumeshindikizwa na komanda mwenye anachunga hii zone. Kwanza nyepeke mnaweza shuhudia jeshi ya AFC 23 mlisutenir, sababu ni jeshi ya peple. Ni jeshi inasikia malalamiko ya pepe na inachunga raia na mali yake. Wanamwita komanda Kayumba, naye imekuja hapa ni kusudi hii evenema yetu ipite na sekirite, na kusudi mufete mkumbuke ile siku yenye tulipata shida kwa amani bila tatizo. Bila kuchelewa, nitapatia mkubwa neno, sababu yeye kazi yake ni kuzungumza kipolitiki ndani ya AFC 23. Karibu sana kiongozi, Excellence Chef de Departement. Asante sana bandugu. Bandugu wazalendo, mbele nianze, itakuwa mzuri tuchie mwimbo mmoja. Kwa jina ya kwanza yangu bananita Lawrence Kanyuka, niko chef de département wa communication na media et puis porte-parole ya AFC 23. Ni ndio na representer coordination ya AFC 23 hapa leo. Sasa mbele mimi niseme neno, mimi napenda tutie mwimbo moja ya victoire ya nguvu sana, maneno tuko hapa leo. Balipenda bazalendo ya mzuri sana, sie hapa ba Mesia atukue tena. So sie tuko hapa leo, mimi napenda tutie mwimbo moja. Tunaweza simama tuimbe ule wimbo wa kuna ushindi ulio mbele yetu. Kuna ushindi ulio mbele yetu. Karibu kwa wimbo wa imani. Kuna ushindi ulio mbele yetu. Namba 6 ya vitabu vyetu vya Petro. Kuna ushindi ulio mbele yetu.
Kaneno kidogo ya kusema mbele nirudishie microphone kwa ndugu yetu. Wakubwa ya Eglise, rais tunamsalimia. Monsieur le maire de la ville de Goma, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, chers compatriotes, c'est pour moi un honneur et un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui, en ces lieux, à l'occasion de la commémoration du deuxième anniversaire du carnage de Goma, pour honorer la mémoire de nos frères et sœurs massacrés il y a 2 ans. Le 30 août 2023, dans cette ville de Goma, des centaines de compatriotes non armés qui manifestaient pacifiquement contre l'échec puissant de la MONUSCO ont été abattus de 100 fois par les forces de M. Tshisekedi Tshilombo. Ce carnage ordonné par M. Tshisekedi Tshilombo restera à jamais gravé dans nos cœurs, alors que nos compatriotes énonçaient l'échec de la MONUSCO qui de 2013 à 2023 a laissé les groupes armés passer de 44 à 250 selon les statistiques des Nations Unies. Et malgré cette dénonciation légitime, M. Tshisekedi Tshilombo a choisi de massacrer nos compatriotes. Pour ces actes barbares et pour ces autres crimes, M. Tshisekedi Tshilombo doit être poursuivi et inculpé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Son régime sanguinaire, qui sera bientôt conjugué au passé, assassine, étouffe toute voie libre et poursuit avec acharnement son plan macabre d'épuration ethnique visant nos compatriotes Tutsi en général et les Banyamulenge en particulier. Ce régime est spécialiste de la propagation des discours de haine et d'exclusion, du pillage systématique des ressources naturelles du pays, du tribalisme et du népotisme, de la corruption généralisée, de l'enrichissement illicite d'une poignée de privilégiés et surtout des massacres barbares allant jusqu'au cannibalisme perpétré contre nos compatriotes. En ces moments de recueillement, je vous invite à vous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire en mémoire de nos compatriotes sauvagement assassinés par les forces du régime de Kinshasa. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Nous condamnons avec la plus grande fermeté le silence assourdi et complice des organisations internationales des droits de l'homme face au massacre continu perpétré par les forces du régime de M. Tshisekedi Tshilombo, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï, les mercenaires et la force de défense nationale du Burundi. Ce silence est une trahison des valeurs universelles qu'elles sont censées défendre. Chers compatriotes, pour la mémoire des martyrs, pour la dignité bafouée de notre peuple et pour l'avenir du Congo, l'Alliance Fleuve Congo
AFC M23 réitère son engagement indéfectible à protéger et à défendre nos compatriotes et à éliminer toute menace à sa source. Notre lutte est juste, notre cause est noble, la mémoire de nos martyrs nous guide et notre détermination est totale. Je vous remercie. Merci. Kwa majina ni Banyere Msalia. Mina represente wa yatima wote venye walipotezaka wazazi yao ile le 30 ya mwezi wa 8. Walikuyaka tu, hatukubafanyizia kosa yoyote, wakikuya tu wakeua watu ovyo giza. Manake mtu akilomba droit yake ifo akufe. Mtu akireklame akisema kweli ifo akufe. Leo hii mimi niko yatima na mimi walinipiga kama masasi. Mungu alisaidia kana niliponaka. Niko na waloko wangu 12 wenye wananifuata. Na babangu yeye peke. Hatuna msaada wengine. Vile yatima wengine wote wenye walibakia. Kuko wenye walipoteza baba babo, kuko wenye walipoteza mamao, wengine wakipoteza wakakao, wengine wakipoteza wadadao. Jutu ya uongozi mbaya. Sijua kama president wetu alikuwa anawaza nini juu vilete vifanyike. Tulifanya nini ya mubaya yenye ilimupusa kuyafanya ile masakre yote? Nini tulifanya? Kuliko wawaze vitu vya maana, wanawaza tu ile upuzi walifanya. Ile makuta yote walipanaka juu ya kutunza wablese, walikuwa blese ile siku. Wangede pasaka kusaidia wajene fulani humu mwinji. Kama hakuna maendeleo, kama pange tena kama maendeleo tu pala kudepanse mubuwerewere. President wetu, mina regrete sana kuona tuko naongozewa na watu wenye akose nabo wanaongozewa. Njo vile tu, ni ile tu. Asante. Basi najua kama mtoto wakati ipo katika kilio hana maneno ya kuongea. Mara nyingi huwa hana maneno ya kuongea. Huzuni ya wazazi ndio ambayo tunajaa moyoni mwake. Lakini basi naamini kwamba kwa machache tumemsikia. Tuende kwa wapili ambaye anasimamia hao wamama wajane. Mama Kikwanine, unaweza kuja na wewe kwa niaba ya wamama wote ambao waliachiwa na waume zao tariki ile, kuja useme neno lili ambalo linawapata, shida zile ambazo zinawakabili, nini ambayo munayoipitia. Basi najua tuko mbele za Muumbaji, mbele za mababu zetu, mbele za viongozi ambao nao wamekuja, na mbele za taifa hili lote. Karibu. Zalendo utashinda. Basi kwa majina naitwa Mama Kikwanine Kaasha. Mie na represente ba veve benye balibakia kaile le 30 août ya 2023. Na kama nimesimama hapa sio kwa raha, lakini ni kwa uchungu sana. Tangia ile le 30 ilikuwa ere yenye ilianzaka ilikuwa masakre yenye ilianzaka na 3h du matin. Na cha kushangaza sana kile walituia swandi za evenema ya kushase MONUSCO tulikuwa hatuya ianza, lakini tulijitahidi
mauaji ilifanyika. Binafsi kwanza nilijua kama mume wangu amefariki, ilikuwa deja aux environs ya 16h, na mwenye alinijulishaka alikuwa ni soda personnellement. Mwani kamataka telefone akatuinforme, na kupitia ile yote franchement damu za bandugu zetu tanke donc tukufe au tuwe hai itajilipishia katu kisasi. Na kwa viongozi wowote, kila mmoja kwa ngazi yote mwenye alikamataka hatua ya kusema wale watu wauao, hata pataka amani na kizazi kyake kyote. Na kitu kengine kenye ningeongeza, depuis ile le 30 tuliwakia sans assistance. Kisi kunaniona hapa, malgré taille malgré wengine, kameme nilikuwa mama, sikukuwa mwembamba zaidi, nilikuwa kameme na kamwili mefike, nilibakiaka na mimba ya 6 mois. Tulikuwa batatu, tulikuwa na mamimba za miezi ya 6 mois. Sie peke tumevumilia ile mateso sans assistance. Mimi nawaza walikuwa na tuakompanye mu malite zenye tulikuwa nafanya ni wa mingi na siwajue majina, lakini kwenye bako Mungu awabariki. Na si wenye tuko nao leo, mtusaidie sana. Hatuyaona mafaa na kazi ya MONUSCO hapa kwetu. Pour dire que tutaendelea tu kuuawa kama haitakuwa sie, lakini vijana wetu, watoto wenye tuko na zana watajirevanche tu. MONUSCO haina nafasi ndani ya udongo ya mababu zetu. Kama tunateswa leo, kama hiyo yote mambo yanatokea, ni sababu wale walikia tuvamia na wanakamata nafasi ya wananchi. Kwa hiyo basi naomba kwa viongozi na kwa kila mtu yeyote, depuis ile carnage watoto wetu wanabakia mbarabara. Wengine tulibapana reani, kama reani sio ndaifasira namna gani. Bo mtoto na mpana mkopo porque upata tabi ya kukula. Ba mingi tushabapana mikopo parce que na wazazi walitukatala na kila mtu alitukatala. Alors, so napata mwenye takabisi mtoto tulibapana. Na paka sai hakuna mtoto mwashaenda kushule. Na kisi wa mama tuko sans assistance, bila soutenance yoyote, tunashitegemea uwezo ya chini sana yenye tuko nayo. Basi viongozi muendelee kutusupport, muendelee kutuhimiza. Hatulombe mambo ya ajabu sana, lakini tunalomba mututie mubee yetu, tutumike kama vile wengine. Hatuko wabaya. Najua mshapata habari ya kwamba si ni wabaya, lakini hatuko wabaya. Usi mnayala wa mama, wafie, wabiana, kila mtu iko pale. Vraiment, hii taifa yapata yenyewe kwa hapa ikasimama juu ya ukweli. Iuawe. Pone sie wote tuko na dai haki yetu. Mungu atusaidie sana, na tunaomba assistance, surtout moralement. Akili zetu leo zishacheza. Akili haziko stable. Nous voulons des psychologues venye wanaweza tatu zogelea, parce que kupoteza mume kwanza hapo kwenye niko miaka yangu si ni kihomo. Alors tunalomba assistance government yetu, na tunaomba kia zaidi sana justice ifanyike kuvyote venye walitutendea. Inaweza kuwa haiko kwa hii wakati, usiku zitakuye, lakini justice ya mzuri ya yule, hapana ile justice ya bongo. Tunaiomba ifanyike kwa mauaji yenyewe wakitendea le 30. Na waza mtoto akidai haki yake ndani ya nyumba, haimaanishi kwamba ifaa uwawe. Hata ndani ya nyumba mama anaweza kasimama na kamuonye mume wake, nahitaji hivi na sitaki hivi, na baba hata kamata mpanga ili amuue. Ndio maana tunasi viongozi, tunasi kila mmoja wetu mahali pote alipo, tuzogelee wale wa mama, mtutie nguvu, mtuhimize. Mume anaweza katoweka, mke anaweza katoweka, lakini maisha inaendelea. Et la lutte continue. Si ndio? La lutte continue. Kama ni kuua bauwe tu wamalize. Mais la lutte continue. Et tayari tushakufa. Parce que venye vilipitikana ile siku na leo tushakufa tu, hatungali. Ndio maana tunaomba mtusikilize, mtutie mbele, tunase tutumike bila wasiwasi. Jumupa anaanza kapita tu anavala triko, ule ni mzalendo. Tofauti yenye tuko nayo na wengine ndio yenye iko natuletea tatizo. Lakini naomba wakuu viongozi mtusaidie kurekadre ile bale watu wote wenye walikuwa waasirika wa ile jambo, paske bako traumatize kwanza, na wanaomba assistance morale na mengi ya zaidi. Nashukuru sana kwa ujio wenu.
Mungu na mababu zetu waendelee kuwahudumia. Tunashukuru kwa mama yetu, lakini niseme kwamba kiukweli tukiona jinsi tulivyopatwa na tatizo hili, hata serikali ya wakati ule, niseme serikali tuondoe tena oga. Asante sana. Sitashinda nasoma ile ambayo niliandika. Ya kwanza nashukuru wakubwa kwa kutujia hapa. Ni consideration ya nguvu sana. Nashukuru baba Abati kwa kazi nguvu anafanya, papa Winja. Depuis le 30 août 2023, ninasemaka bangenipatia kata $1 million nisimamie hivi singenisimamie. Munayua kwa kutosha tu rapport, sa ministre wa interieur anakuya zika watu hapa, anazika 57 personnes. Ipeli na tosha rapport ya kwanza ya 103 personnes. Nyibote munayua ke nilikimbia hapa Goma. Nilikuwa nalala hapa leo, nalala hapa kesho, niko nani kucontredire toute ministre wa interieur. Neno nitaka sema ni mbili, nda synthetize nilikuwa nishaandika. Ya kwanza ndasi wakubwa mujue kama wazalendo, le terme uzalendo inaanza na Ephraim Bisimwa. Avant shiwo takuna mwehana akili, avant hakukukwaka mtu mbeba silaha ambaye wanaita mzalendo. Na tulikuwa tunayua ba mai ba groupe armé. Na kila mai iko wa kabila fulani, parce que ces gens-là ils sont à caractère tribal. Sasa tunaona mai Cobra, mai Mazembe, Kifuafua, AP Celeste, Nyatura, Raia Mutomboki. Hakuna siku walituweka wazalendo. Hii terme uzalendo inakuya le 30 2023 pour que walikuwa wana comprendre kama terme inakuwa avec mafundisho ya Ephraim Bisimwa, terme ilikuwa inajulikana sana, il aurait fallu baibe ile jina parce que mudua banibaka jina. Ndio maana na sisi sana mu communication zenu kama mtaweza tusaidia, kama kuna kuwa affrontement entre groupe armé na wengine fulani, unasema ba mai bafasi fulani baligombana na watu bafasi fulani. Tanke bako wanasema bazalendo, itakuwa inalumiza ba mama gizi, mnasikia vile. Ninataka onyesha ya nguvu sana wandugu wayue watu walikufaka le 30 août ya nini. Na njoo kuendamalizia raporo utapiganisha hii yeniliandiki itakuwa kweli. Wandugu walikufa le 30 août parce que tout simplement leader wao jina yake Ephraim Bisimwa. Kama watu habafafanuwe maneno. Na je regrette que Bisimwa haiko hapa parce que personnellement si yaona Bertrand Bisimwa si yamonaka. Mais ukisoma rapport ya Amnesty International ni juba Kongomani habasomake. Rapport ye Mike Mikomba aliandikaka. Mike Mikomba aliandika raporo yake après kuua watu. Ndabasomea ile raporo. Inasema hivi: en tout état de cause, cette secte dirigée par le pasteur Ephraim Bisimwa, un fugitif petit frère à Bertrand Bisimwa du mouvement M23, regorge associé des espions M23, RDF, qui voulait organiser une marche masquée contre les organisations internationales et contre la MONUSCO. Donc munasikia ke motive ya kuua watu seke walisema huyu hapa jina yake Ephraim Bisimwa na huyu wa kule jina yake Bertrand Bisimwa, na wanasema ni bandugu mkubwa na mdogo. Mais je jure que Bertrand Bisimwa wa hapa bandugu haya ona Ephraim Bisimwa, Ephraim Bisimwa haya ona Bertrand Bisimwa. Menjo motive ya nguvu iliwisha watu. Na ya mwisho ndesha kusema parmi ma campagne tuko tunalance, kesho tutasema kama libere mema kama Mike Mikombe. Unaona libere Mike Mikombe juu ya nini? Hii barua sasa mtasoma rapport. En tête ya barua inasema présidence de la République. Donc titre ça va na faire rapport wanasema président de la République. En d'autres termes ina sous-entendre que baliua watu ni ordre ya kutoka wapi? Ku president de la République. Na reunion ya mwisho ilikuwa teni le 28, le 25 je m'excuse. Donc mnasikia siku mingi bali premedite balipanga sana.
Afete tunalomba kila mtu wa roho mwema, kila mtu mwiko na ile esprit ya kutetea watu kama vile tunawatetea, tusikizane. Chez Ipela tuliproduire rapport ya kwanza 103 personnes, bandugu wa Amnesty International nina basalimia vraiment en passant, bali produire rapport ya 102 personnes. Donc différence yetu na Amnesty International inakuwa mtu mmoja. Na enfin tunalancer campagne leo. Campagne tunalancer kuko batu mingi balikufaka habako ngai rapport tuliproduire. Batu ba mingi balitoka Kabuzi, Bulenga, Ijwi, ba mingi balitupiwa mulaki. Et comme preuve, parmi batu abakuzikiwaka, parce que ça balisika batu tulienda identifier mutu kumutu mbalisika. Est-ce que mnayua keme haya zikiwaka? Fie wa kwanza wa mwalimu Efraim Sima habaya muzikaka. Njo kusema ke kuko batu avant gomi gombolewe tuko tunatasema tulanse campagne batupatie maiti zetu zingine tuzizike. Eme haya zikiwaka na wandugu mingi walipita wanasema raporo mlipiblie bapie tu abako ndani. Donc bientôt tutenda Kalehe kila fasi na dans 2 mois 3 mois tutabaita tena hapa tunapiblia le vrai rapport na maestimation watu batenda ku plus de 300 personnes walikufa. Basi bandugu tuendelee kutia bandugu katika maombi, tuendelee kuwasogelea. Ni watu bebako na majerasa. Muliona kule kumakaburi watu walianguka, walilia. Na mimi akose kukuwa na nguvu na simama hapa ni juu walitutia kabisa nguvu za Mungu na mababu zetu. Basi tunaendelea kusema asante, tusiogope na tuko na imani ya kwamba tutashinda. Tuondoe tena oga. Asante. Tunawashukuru wote ambao wamesimama kwa kujitetea kwa niaba ya vikundi vyote. Basi niseme kwamba neno la mwisho kwa ajili ya kuruhusu mengine tuiache kwa msimamizi ama muwakilishi wa mwalimu wa taifa Abati Bwinja Amani. Atasimama. Wakija kutupongeza lazima tuambie kwamba na sisi tunafurahi. Haiko vile wazalendo? Alafu mambo mengi yameselewa. Kile ambacho napenda niweke juu yake mkazo ni kwamba sisi FNGMN, yani maono ya kimasia, hatuko kikundi cha kisiasa kama vile watu wanatuwaza uendela, lakini tuko mouvement spirituel. Ile ndio watu wanashindwa kutujua. Sisi tuko mouvement spirituel yenye inajenga misingi yake juu ya imani za mababu. Unajua dunia yote mzima, kila taifa lina imani yake. Wahindi walibaki Wahindi tangu enzi zote mpaka leo. Wa China wanabaki wa China tangu enzi mpaka leo, na nchi zingine zote. Lakini sisi tu Wakongomani wa Afrika ndio tunashabikia imani za kigeni. Tunasahau kwamba mbele imani za ukoloni zifike Kongo na Afrika, babu zetu walikuwa wanamjua Mungu, waliabudu Mungu katika mazingira ya asili ya Mungu muumbaji wetu. Alafu tunaambia watu sisi Mungu ameleta muonaji ili arudishe taifa kwenye misingi yake ya asili. Ni ile tu sababu tunajua kwamba watu wakirudi kwenye misingi yao ya asili, hiyo kabila yote tunayodekrie leo inaisha. Donc hakuna effort ya kufanya, ilisifi watu warudi kwenye misingi yao, ukabila ayo yenyewe itajivunja. Ndio maana tunaambia watu katika dini la Ukristo kwa mfano, kuna makanisa ya Wahunde, kuna makanisa ya Wanande, kuna makanisa ya Watembo, kuna makanisa ya Wahava hapa mjini. Lakini ukifika hapa kwa wazalendo unakuta makabila yote. Tuna wimbo hapa inasema kama makanisa zingine Munande na Munyarwanda hawakule pamoja. Ukikutana Mutusi na kabila lingine hawakule pamoja. Kwenye unaweza kutana wale watu wanakula pamoja ni hapa. Maana lengo ya hii maono ni kuzote
tuziunge zikuwe taifa moja lenye nguvu. Alafu tukiona viongozi ambao wako na ile mwelekeo, si tunawasindikiza? Ndio. Sababu ile njoo. Lakini tuambie viongozi kwamba wewe wanatuchukulia tu, sababu kabla hatujaona viongozi ambao wanabeba ile jukumu ya kufanya mataifa yote kuwa taifa hili moja, alafu sisi tushasema tunabakia neti. Na mnatuelewa vile viongozi mliopo, wengine walishindwa kutuelewa, lakini tunashukuru sababu ninyi mnatuelewa mpaka leo. Ile tunaamini kabisa na tunawashukuru kwa ile, isipokuwa wenzetu wazalendo wenye wako mavilaji ndio wako na shida. Niseme ile kama itawezekana mtusaidie kujuza wenye wanaongoza wa mavilaji kama kuna ndugu zetu ambao hawakusanyike leo sababu wanabeba hii jina tu. Unaona hapa Jumajana walifunga ndugu zetu wenye wako pale Nyatipe. Waliwafunga, lakini wakawafungula jioni, lakini na walishinda mkasho ibada wakashinda kufanya. Tuko na wandugu Nyabibe, tuko na wandugu Karango, tuko na wandugu Buhumba, tuko na wandugu Ruhunde, hata ngambo ya Kavumu kule tuna wengine huko Kongarano kwenye hamu ya Afrika ko wanayala wazalendo wamesiana. Alafu wenye wako huku kusini hawakusanyike sababu ya ile jina, na waomba wakubwa viongozi ninyi ambao mnatawala hii eneo mtusaidie nao wafanye ibada zao kama vile kawaida, kama vile mmekwisha kutusaidia mahali hapa. Direste tuseme kama malengo yetu ni yale, kwanza kabisa kufanya makabila yote kuwa taifa moja lenye nguvu, lakini pia shida ile tuko nayo ni colonisation mentale ya taifa letu. Et donc kadiri muko mnatawala kwa watu wenye akili zao zimekwisha kuzimwa, hata nanyi viongozi mtakutana shida. Nawaambie mtakutana shida. Et donc je tunajifixe comme objectif ya décolonisation mentale. Alafu tukisema décolonisation mentale, viongozi wasiotujua wanawaza kwamba tuna vita nao. Hapana. Vita yetu ni ya kihistoria. Vita yetu ni guerre d'identité. Tunapenda taifa lijifanane, taifa liwe alopeke kama vile wengine wanajifanana, na sisi tujifanane tukitetea mila yetu na tuisamini. Direste na washukuru sana, niseme tena ile kuja kututazama. Hatupendi tuwachukue muda mrefu, tunamalizia hapa. Inabaki ni sherehe sababu siku hii ya leo tuko na sherehe mbili. Ya kwanza ilikuwa hii commemoration ya 2e anniversaire ya Carnage, lakini ya pili pia ilikuwa kutamatisha, c'est-à-dire kumaliza mwezi mtakatifu ambao tunaita hapa Selasini. Ndio maana mnaona tunaikala chini ile mwezi yote mzima. Hii ndio position tunakuwaka nayo, ni kutuelewa tu. Tunaianzaka le 30 juillet, tunaimaliza leo le 30 août, na chakula ya pamoja, watu wakule pamoja kama ndugu. Et donc